New Market Sumdong Joint Association chuan September ni somni le pasari kha New Market muna an dor omna in thia ania wanga an har satna to te thu thar thedar tu te an shilfia in sak mek sak zo wat le main building sak tan wat an phut thu so in sarkar hian kan chobel min ben buak sakani ti lo shemak ro se an ti ani NMS JA shwai tu te chuan sarkar ti mual phole na zoka sarkar nordan thiam lo an ni bik lo ti so in limhal total ben hwai hot office culture dan le adang te kan thiam ve tho smart takin ti photang kan ti ani main building sakna tan tender an chua tur thuan soi renga an chua chuang lo an ti thei lo ani chuan thadawin min shil mai ro se an tia in nam nu lutuk chuna an ti thuan soi New Market main building chu July ni sang ni somnia thia ani thu soin NMS je shwai tu te chuan smart city sumhanga sak thatura ti ania sumruam man chu cheng viable se somli le pani point pathum le pariat ani phul lem pha kan soi se lo ma se Mizoram moina kan du Mizoram masona kan du an ti ani chuan New Market a hian an lan tir don lo em ni dor nei tu tam takin aru kin kan tuar ngoi ngoya kan mit tui atlani an ti ani December sang ni somni le pakhata UDNPA changtu Deputy Chief Minister Puton Luyan in sangnatan January sang ni somni le panhia tender an chua tur thu ashilti soin January a tender chua anilwa Deputy CM hian Assembly House a March sang ni somni le panhia tender chua ani don thu a soile bok an tia Anua Smart City CEO chuan July sang ni somni le panhia tender chua ani don thu a soi vele bok ti an soi NMS je shwai tu te chuan foreign land ti thina kumsang ni som paria ta tangin sumom sa mangin Aizol City Center sak ani thu soin hei hi chu Commerce and Industries Department en kol ani in sakna hi asatu contractor te chuan sarkar atanga suman mu thalowa wangin an sa chak theilowa hun rei takan chol nuwa tu hnaya an sa chun zomani an ti ani thu thar thedar tu te zona changin foreign land muna in satu contractor engineer chuan sarkar atangin suman mu thalo hle ti asoya tundin muna za somnga po kan lam hulo atia chuti chung chuan tho tura tanga za som level an zo to thu asoi in hi kumthum chunga sak zo tura ti ani NMS je shwai tu te chuan har satna an to chung changa sarkarin malak na ani lawani chuan ngoi reng an tum lo ti soin arang thiang bera ma min lak sak turin sarkar kan ngen tak meu bazar thi atak ebel bera mang tu te hi chung ko sang kha jani somni le pariat kan ni chung ko nga nan bera mang kan nia tun thlenga ku thak lawa sarkar om reng hi ria thiam har sa kan ti hle an ti ani wanglai ni palai da biak kwalna bazara chome zuar ten har satna an tok na sa le ti an soya ni tin kan thu theilowa kanin thu chok angai thingtlang atanga chome zuar thin te chu kar khata ni kan thu theya ni zonin kan thu theilo an tia an chome te an thal zo man lo ani chuan a thianga nga ti ral dan an zon anga ya ti tlom waka tul thin tian soi bazar puya chome zuar te chuan tarpolin in zarin an thunna mun turan in siam chaw veka chu tiang ani laya sarkarin an hena tanga ni tin chia alareng tho chu hria thiam har sa an ti thuan soi bokani NMS JA tarlan tlang pui chu UDNPA changtu Deputy CM in main building atana tender chua hun tur tum ni asoi towa tun thlengin tender chua alani lo main building sangna tur sum om to lawang leke deposit da nia hria tani July sang ni somnia main building thia ani to chungin tun thlenga in sa thatura malak na om lo hi na kan ti phul lem pha kan soi sel lo ma se Mizoram mason na kan du an ti ani chuan New Market a hian an lan tir don lo em ni foreign land china Aizol City Center kumsang ni som pariata saktran kumthum chunga zo turpo sarkarin contractor sum apek that theilo wangin an samuang hle mania tarpolin zara thunna in siam kan ni chunga sarkarin ni tin kan hne na tanga bazar thun man chia ala hi hria thiam har sa kan ti hle sarkarin malak na anei lawani chuan ngoi reng kan tum lo ti te ani sumhar satna ziak tu HSC vanlal rota
aizol dor puya sumdong pungaman sum kahar sa ti kan soina chan hi chu kan lak lu aya kan man chua atam wang mai mai lom kan lak lu aya tlem hi mangila sumhar san hi chu kan nei lo ani mai tia a soi thin kha thudik kum hlunani Mizoram sumhar sada po hi abul bera chuan kan sum hu aya kan man tam wang mai ania chuti rualin ruwa manna fel kan ta chama thu nei tu ten indu sakna u chuak an chelek boka sarkar hi belte phai theilawang maya zen ngut hi an tam em bokani sarkar sum kumtina sum ruwa man annual budget a da thin hi mi pui sum ti in mi thiam te chuan an soya achan chu kan budget ata na poisa min petu sarkar lai pui hian ama in sum poisa ani ngot lova khwale tuiten kong chi sang an tho khom kha asum narani adang chu khovel pum huap international monetary fund world bank te baka asia khomwal puiram te introm asian development bank baka khoi atangene mo poisa apuk bokthin Mizoram chunga cheng Mizo tribal te hi income tax choi lovin all kan nia chumia wang chuan sarkar sumbo ma kan tho ve haulo ti na ni lo lir theyemo aluemo korkil pakhat kan leipo in chia choi tura bitukle amana betsa kha kan choi ve ve kani kan ria thiam dan tur chuan kan sa bokbon leya khan chialak vekto ania aron phur tu lir thei nei tu khan alir thei leilain chia apetoa chuti chunga a hlok na tur khan a phur man thlengin ati tota ataka chuma kanga e tu khan chung chia zongjong chu atopa min burbun ta ni chu wangin mi pui sum mandana hian mi pui hi kan thik thu a chiat a hun to hle ani Lusai Hills ti thin Assama district pakhat le autonomous district council nei kha Assam state sarkarin min pek ang manga inen kol thin kha kan nia kumsang khajakwa somsari le pahnia union territory kan lo nia Assam atanga indanga manipula sarkar le assembly than kan nei ta ka government of Mizoram kan ti ve tang nu po khan Ministry of Home Affairs zem kan jena ani na taka phei chuan ramboi lai ani wangin India sarkar laka hel ti top na tan chuan sarkar lai pui khan poisa ren lem lova a thei fa kha chuan an rut mol a an lam hnai thil thiar sek mai ani ber hei hi e ruk pui sak lo na le mi pui chanai e ruk poi ti lo na lo in tana ber chuan i ome khati hun lai UT huna political party pahni Congress le People's Conference in Puton na corruption kong khar veng tu ti le corruption kong khar hong tu ti le khabu thele phial an lo chua chan kha he nge hi ani juni somthum sang kha jakwa somre le paruka ramu mek MNF le India sarkar in inrem na anji azul zuin February ni som ni sang kha jakwa somre le pasari khan Mizoram chu state puitlinga hlan kai alo ni ta MHA sumbom zen pui tolovin alowin dang ve tak ani kha keimania kan tho chua ve ro chu be tham hle soitongin state puitling kan ni kha February ni som ni sang kha jakwa somre le pasari ania sarkar kum top ma lokani hemin kar chungli som level chunga poisa man kha Ministry of Home Affairs sum ani thei to lo wangle in dang tak ani ve to ti kha kan finance department lam khan an lo man chian lo wangin khami chunga sum man kha UT liabilities tia voin huneng ma chung chu boina awma engang takin nge an chin fel tak ti kha chu kan ba hriat pui si se talo na har sanalian pui chu om zui talo ani arinom pulal denga kai shoi MNF sarkar kha thlasom pakwa vel chaw ading man tin pai thla kania Mizoram chu president rula dani kumsang kha jakwa somre le pakwa assembly in thanpuya chuan MNF tipel tu tele Congress tang rual allo sarkar ta kumsang kha jakwa sum kole pathuma Congress le PC ni thin janata dal zomta khulamin Congress ne na in thlanna a tho ho anrem ti lo wanga Mizoram janata dal in vota thut nen thokhovin sarkar in trom ansiam le ta ni kha pulal denga kai shuai MNF sarkar kha ading re lo lulai em maya sum lam har san na langsar awmi na lang lem lo inrem na thutlunga khan sumin dailo na phushu kha sarkar lai puin atiam bok nen kha sarkar kha Manipur chief secretary chol to ruain LB thanga pay commission dinin sarkar lai pui hnuaya central pay commission rotna anga Mizoram sarkara thokte hlo bituk velovin Mizoram state pualin hlo bishan siam ni se ti kha pay commission andin chan ber kha ania
ma se Mizoram sarkar chuan ati puitling ngam talo ani kha anua pe commission committee cabinet sub committee ti velenging maza din te rotna po ati puitling ngam chuang lo ani kumsang kha zakwa somre le pakwa tanga kwa thum le kwa thuma tanga kwa re tin kara sarkar na cheltu te kha sumhar sana chungchanga mo phurtu masaber an ni na lang khati lai hun chawa khan tulutuk manglawa sarkar in ramle inding lai ale mai kha tam hle maya mualpuya that battalion map mun nita lei ani dan te kha thil fel hel lian takania hei ringot po hi thui taka zia tham om rural development directorate tana chan maria inding lai an leite social welfare directorate luatak chal tlangami an leite le state guest house man tak hotel moonlight an leina poisa te kha uyom thamle langsar zolan ni chief minister hui brigadier ti sailo ramle inding lai silong khopuya lower lachumir venga om zultu house dia vua khatilaya sarkarin ali sakphei khachu kumsang kha zakwa somkole pathuma brigadier ti sailo kaisoi party ne na thoho nam hsuaya tana in le sak liao liao nia ngai anom nualani kha hemi thupui manga kanji ma saka khan assembly house a july ni som panga sangkha zakwa somkole pasaria khatilaya finance minister pujon lal sang zuala mangang awo kan tarlan to akhan kanram sumhar sanna aloin chan dan chu achiang hlea kumsang kha zakwa somkole pariat kumtopa sarkar na anchel tran hu loka finance minister cm in sarkar sumbom ruak andro chun thu asoi cham chi khan anem het bokome kanram soi tu te hian ni malram le in le chiam ba ka namdang contractor lian le sumdong hausa te ne na nung thak in hia saktona wangin mipui sum hi mani tang ma ngai wanga sum hu theina te du sakna uchuak pek nan an mang thin ani ti ngai dan nget tak alo pian pha ta ania kanram soi tu thei sarkar na chanle mln ni antum chan hi ramrong bol tura anin pek na lamain mipui sum manga inti hausak tumna awang ni in mipui tamjok hian an ngai to ni in alang boka apoi tak zetani na tho kormin hak tirula tia in thlandona mipui vote jong tu te hausakna sumle thil hludang nei kumnga assembly hun khachunga apunna za zela za thum chuangte ani ta thin hian mipui ngai chu ati thato hau lo renga lungrual taka assembly house ro re laile f210 anpom tan nge thin chu minister speaker deputy speaker minister of state le mla te hlo le pension ti punna tura dan siam thana tur chhop chu apiang hiani kumsang kha zakwa somkole pakua minister mla le mipui than dangte hlo le abe bom an ti punna phei kha chu state dang ne na ngai tu in asang chu akin za puyom thamani karman to taka chuan hi zaom na an langai tla chui le ngala sum hi chu heklo chi ani lo kanram shroi tu ten mi pui poisa ren chem ani theina na ruam man na siam tura thunei na ken ko theina chan vodik an nei tak lo hian ngong ani thui hle mai mizoram sarkar na thokte sarkar lai pui hnoya na thokte hlo zat ang pea langsi in central pay commission in an ni na mila pek tur ati zat aya tam hlo nei kan khoi nem hle hemia wang hian kan state kumtin summan tu ruam man za a somria jet chu sarkar na thok hlo le pensionatan akal tame kani hi ram shroi tu te kanan seima sak chan chu ram le mi pui en kol konga ataka mo phur tu an ni mewa wang le thunei na chel tu an ni wang ania ma se kan ram le mi pui ta na hek na le lo na thlen tu dik tak chu sarkar na thok te an ni an tho chuar lam le mi pui ta na rong bol na pui tlina in an hlo le an na choi sana an pumpui ma khongai hi an na ber zo ke mo ti mai turania sarkar na thok ten an la eru na salutuk zui boxi hi kan ram than mo bok le sum he ber chu ani kan soi kim seng hau lawanga mizoram in sum har sana na men lo ato kumhlun chan lian tak bakhat chu ram roi tu ni na chel theina ta na athona sum tam lutuk mai sem mi pui hne na kan political party ten an tok tar thin hiani sap tonga populist scheme emo freebies emo anti mai mi pui hne na thona sum sem hi sarkar sum bom rok na dik takania tun ma tanga tun thlengin sim tum chuang lovin azol zopui violent low ani taber ani hi mizoram sumhar sana hi na chok na manga ti re thei ani to lova
economics dam doi mum tleriu riang manga ti dam thei po ani to heklo heram sum har sanale hemikunga dam lo na hi azaya zai ngai ani to a chutiang tingam sarkar kan nei lo chuan economic IC walu tin ti dam thelo khopa chiale leiba thanga lu bak ma bak om to lo mi puisum diktaka mang tura in renchem in shek ngam ei ruk na ataka do ngam hi heramin amamo diktak chu ani e